Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah hestero rahatlıko. Allah hestero bereket ovel uprotu mende minşallah ovel upro mende. Hamdi Allah heste subhanahu wa ta'ala baš o svako lesro blagodati. Salavatem selam mare manglepe i kamberese Muhammedese sallallahu alaihi ve sellem. Hamdi Allah heste subhanahu wa ta'ala baš o svako lesro blagodati. Salavatem selam mare manglepe i kamberese Muhammedese sallallahu alaihi ve sellem. Manglep halalenem penalen. А в две почминае шофто делоја или вакердо о шофто которта рамаро серијали. А вдека дружинамен повторно Мухаммеде салаллаху алейхи ве селем ка дружинамен лесере асвенца ем понекогаш ка дружинаменем лесере асајбајата. Али прете починao шофто котор мора хари тири намен хари палате шајте астарао ритам па те продолжина. Ко претходно спомнењам дека лесеро како Ебу Талиб веќе и неки постела. А лесеро како кога со араклале, кога со баракерјале, астарјале упхурипа, ама истовремено астарјалем да онасфалипа. Па забележнала пеко не се предали дека веќе и неле офтовареш берш, па не саве коментатори дека пенеле и не да упредер офтовареш берш да и неле. Кек прилика, о Ресуле алейхи селам шуња дека лесеро како Ебу Талиб тано бутна свало дека тано джикомериба, ем кувелава кирики соба кај со бешелајно Ебу Талиб. Кеда кујава кери Андре, дикладжи лесте вакери о Курешија. Јеко лендар вакери машкро адла Курешија вакери не вакеро Ебу Джехел. А о Ебу Джехел тано зулум ке аренгоро, кога малтетиринелајне, мучинелајне е муслиманен. Па јарда вакери када дикла вакери о Ресуле алейхи селам пире како прво со вакерјале се и англосадија соба мануша. Вакерија како Вакер ла илаха илlallah. Вакер дека на неа вер девелосвено Аллахи субхана ва таала. Ема кала лафија. Каненту паше вакери джико Аллахи. Кеда шунѓа Ебу Джехел иринела пена коре Ебу Талиб ем вакерела на вакере Ебу Талиб. Мате вакерја кала лафија вакери. Зар кове предавнико? Кове ли предавнико тире веракоро тире да десиро тире па пусеро Абдул Муталибасири верака предадинела вакери. Никогаш ма вакера кала лафија. Ебу Талиб дикиндои ситуација машкаро Ресуле алейхи селам машкаро Ебу Джехел одлучинела пем те вакерел на вакери. На откажина аматаро паќајба мире пред сонгоро емтари мири вера е Абдул Муталибасири. Аллаху акбар. Субханаллах. Акла лафи не паре Мухаммеде алейхи селам. Юштела о Ресуле алейхи селам вакерела лесе карода вакери како опрост ем ко простенатуке башо адавасојту ке вакери наметниме. Мисинела пеко лафија ко те со Ебу Джехел наметнињален лесе. Себепи акава, акветано буд битно, кана себепи акава о Аллахи субхане ва таала објавинела куранско аете Ресулеса алейхи селам када вакерела лесе е пејкамберенге, е верниконге тано забраниме. Пазине накава, акветано хукмем шартетано вдеко ислами. Забранимејтано е пејкамберенге, ама забранимејтано е верниконге да те роден опрост, истиквари манушенге колата не много божција, мануша колата не кафирија. Мануша кола на паќана ко Аллахи тано забраниме, субханаллах те кереленге доваја. А кава случај исто и наменем ко Ибраими да алейхи селам. Аллахи ускатингале се да када магато родел опрос баш о пиродат, о азери. Ускатингале се. Ем која кја ситуација исто Аллахи субхана ва таала себе пек објавинела лесе ајде вакела вакери пејкамберенге. Ем верниконге тано забраниме со те роден опрос башо много божција.
макавајтано аргументи. Джанава валлахи дека тано пароке да шуне дека одатаро Али радијаллаху ан мерела сар кафир. Мерела сар многобожство. Джанава дека тано паро шуни басе. Меѓутоа мена ква не измислинајале. А мен принесинајале кава. Сарсотано забележиме ки литература, сарсотано забележиме ко хадисија, сарсотано забележиме ко тефсирите ро Куранско ајети касем со се Аллах кава ајети. Макавај аргументи дека лесро како, иако аракляле, барар кергјале, динјале тан, ко кертаро лесро како барило Ресуле алейхиссалам. Али овитано много божство. Се вепија кава, кера мерела лесро како Ебу Талиб, о Абас, дикела лек диве Ресуле алейхиссалам, керела лесе о Мухаммед, о ту Аллахесро посланико, сарнашти не те спасинене вакири тире како вакири. И ова кири аракляту, барар кергјату, се ве питиро вакири замеринјапе пире фамилјае. О Ресул алейхиссалам кава керел, се ве пиадава со ман миро како аракляма, барар кергјама, заштитинјама вакири, е дале се као вакири ки површината ро джехенеми, а о Аллах на не те чвеле ко дно ро джехенеми. Субханаллах. Каква контекст ке да имам и себе наверада предае, кај со вакери до Ресуле алейхиссалам пренесено Ибн Масуд, вакери шај миро шефат лко, ко судно дивека поможиниле вакери, па вакери ко джехенеми ковен вакери само лесере стопала, само лесере пре, а обедени вакери на. Емадета ни најтикно казно. Ке ве предае тергила дека се вепи со араклај Ресуле алейхиссалам дека Аллах кадели најтикни казна ко джехенеми, те тергјолу прожарем лесери годитите кергјол, меѓутим аќа верзија пренесиме и секој не савелила, меѓутим кој кавалил кој месо керавале бутилим принесинавале ту менге, е савко нешто на тергјола, освен дека ко шефат лко, шега поможини о заузимајне Ресуле алейхиссалам башо Ебу Талиб, договоро Аллах е дозволињале се, па гјарва кири само лесере преко венко джехенеми. О Ебу Талиб преселинела. Одумо е Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. И арка, у Курааши. И заштита, и бариела машкаро Ресулита о Куреши о неверникја на шалјала. Кобор со мучинена и немуслиманен о Курешија, забележиме ки историја дека кана повише, по 2-3 пути више, почињете малтетиринена. Па забележила пеки прилика дека дури Ебу Бекр вакери манглјава керите мукел, тој се муклјада вакери Мека, нашлатари Мека, одобор касо и не вакери малтетириме муслимани. Па дури пекамбере алейхиссалам каленине вакери таро камиле вакери ококала. Ка дробинен ка керенем прашина па джана вакери додека и Ресуле алейхиссалам вакери ки шезда каджава им ка чорене се вакери прашината ро кокала кердо. Или ка на кемпа ка пуденеле се прашина и некоја ќа. Ебу Бекре, о, субханаллах. Забележинела пекик случка Ебу Бекр, радијаллаху ан, дикелале вакери од чаво вакери Ебу Лехебесиро. И леља вакери те мареле вакери одоборка маргјале со вакери дури лесире муј Ебу Бекре со ина вакери са вакери кората. Забележинела пе дека газињале сиро муј газиња. На само со газиња него забележиметано ем дека вакери преа бешелајне вакери кој Ебу Бекр вакери кимен на мукелајне вакерите дишинел. Па лесире аќаваки само со напајрона ваки да Ебу Бекр. А Ебу Бекр забележиметано ки историја сар манушкова и не слабо, манушна и не крупно, него и не слабо. Одоборкај не бут малтетириме. Кек прилика кера марге Ебу Бекр одоборка бут, о Ебу Бекр и неки несвесно состојба ине. Значи фадишки сака перела ко несвес. О несвестињапе.
па уштињава кери од чавој буле хебесрова кери те упролесировоги е почињава кери те рипинел, тоест те скакину пролесте. Им када вакери пелоко несвес, улами сиње дело дека та намоловаќе. Па дикала ие камал, Ебу Бекаресро чијаре ко чаршафија, мислим дека та на дженаза, свару онесвестињапе. Ингаргеле вакери кереке лесири дај вакери ингаргеле. Ки лесири дај ви кинела и непе, хајра ви кинела и непе. Када геле вакери адари вакерге, диг вакери суга кере Ебу Бекареја вакери, дишинела меѓутоа вакери ако свестињапе делне вакери побут те хал, те пиел вакери те шава ке добринел такати. И уму хајра дикела пире чаве Ебу Бекаре мардо мудардо, а керела пелафи башо деш беш таро посланство, значи веќе и не шириме о ислами, меѓутоа о матете риба деш беш трајнја, а кана подкако муло Ебу Талиб, значи удвостручињапе адава матете риба. А квата интересно. Када марге Ебу Бекаре од ворха бут када маргеле, када диклали и дај, о Ебу Бекар освестинелапе. Субханала. Освестинелапе и прво само со правелапе, а ќе пучела сари му ресули. Сари миро пейкамбери. Ем повторно акири перела ко несвес. Субханала. И дајле си дикела, ки са ви состојбала корочаво. Пало известно време вакири парен правила вакири пејаќа. Када праја вакири пејаќа, пален пучела сари вакири о ресули сари тано. И уму хајра и дај Ебу Бекаре срека вакерал Ебу Бекар на джанава вакири со десинела пе вакири тиреја маленцар. Вакерал джа вакири ке омере сири чај вакири пуџ вакири сари вакири о ресули. Забележнела пе вакири дека адесири дај и уму хајра гели вакири ки чај вакири таро Ебу Бекар, таро ки чај таро Омери радалаху ан. Лакоронафи не джемиле. Када гели вакири пучела Ебу Бекар вакири суло Мухамеде. Пази на кана која итро стано, века вакири на джанава вакири. А сој вакири Ебу Бекаре. Вакири мардој тано вакири. Мудардој вакири переле му свестинелапе. Ама прво со правила пе ќе пучела сари о ресули. Им бичаѓама те пучав тут. Хај вакири ингар ма вакитри кав, ма гату верини пе. Хајде вакири ингар ма тери кав саби сарита на Ебу Бекар. Када геле вакири и уму джемиле, тајле си дај и уму хајра, када геле вакири джико Ебу Бекар, када диклеле ки сави состојба тано, ово свестињапи пучела сари вакири му ресули. Повторно пучела кавалафи. И чај ме ресири дикела Ебу Бекаре, им пучела Ебу Бекар. Те вакеравли вакиранг ли ти дај, пошто на джангаки са ви состојбата не ли си дај. Вакири вакер, сари о ресули. Вакири шукари тано вакири. Ко кери вакири таро еркани вакири, а дари вакири бешела вакири, ема дари вакири заштити ме. Ингаридма вакири адари. Субханаллах. Значи, Ебу Бекар наште смирини по калби садок на дикеле Ресуле алейхиссалам. Им забележнела пе дека ке кваши рат и дај тај и чај таро Омери вакири ингарге вакири ко кер вакири кој ерками викинелапе. Оја, ингаргеле адари вакири ке дика вакири Ресуле алейхиссалам тега ниш смирин ѓапе. Најнеле се битно лесиро састипа. Најне битно лесиро рат со тавдела. Битно и не те на тавдело рат е ресулесиро, е битно и не о састипа е ресулесиро. Теринаме дека напала. Мерела о Ебу Талиб, о муке байроне муслимане ери. А кава само со мулолес рокако, о Ебу Талиб. На накела буд време забележиме дека наке само дуј масек им триндиве. Пазиме. Накела само дуј масеќа им триндиве мерела е Ресулесири алейхиссалам и дај е верниконгири мерела и Хатиджа радијаллаху анха.
и ромни Мухаммеде сири алейхи селам. А кала дујѓе насе и не дук хавде Мухаммеде алейхи селам. Кога кала дујѓе назе, забележимејќи историја, ко повести таро ислами, забележимејта носар берш етугакоро. Значи, на само со хала и не даба, со малтетири не најнеле, него атео Ресуле алейхи селам нашалја дуе манушен колата не битна коле се родживдо лесро како, таре се и ромни. Кера керела петари Хатиджа, тари дае верниконге, пошто оромня е Ресуле алейхи селам тане наречиме, кој ислами тој со Аллах и ва керела некој Коран дека колата не одијај верниконгора. Када керела пелафи баши Хатиджа слушате ва кера, ко сако дерси спомнинјамне за Калапаншов дерси, значи на не дерс мате спомнинала. Џувли која динјале пико, џувли која веруња колесро посланство, џувли која прво прифатиња ислами, џувли која динјале најбаре благодатја, најбаро поклон, вата ночаве. Значи само лај нела максамија. Меѓутоа му да пресели нела и дојна ја. Када керел пелафи на пример таро вредност таре Хатиджа и Сейбут, што више се има комплетно лил таре Хатиджа кога шај слободно ек дерси дујте кере таро лакоро манги па премо Ресуле алейхи селам. Меѓутоа од берињуме хадиси, кога тамо интересно два хадиси, пренесено ле Бухурери мојтано веродостојно. Јек диве о Ресуле алейхи селам бешела Џибриле. Субханаллах ја раб. Бешела ек диве о Ресуле алейхи селам бешела е Џибриле. Емо Џибриле алейхи селам вакерала се вакери о Мухаммед, а вела вакери и Хатиджа. Ема нела вакери ки посуда, котанири, а нела вакери смокве, а нела хајбас, ема нела вакери пијбас. Када како вакери. Дела вакери селами таро Аллахи, Аллаху акбар. Дела селами таро Аллахи, ем израдујнама. Радуин керла, хабереја дека и сила вакери керко дженети коте на не ни мука, а ни па изметите керал. Аллаху акбар. А кој тано барош ужо аргументи, доказ дека о Аллахи да мангдај Хатиджа. О мелеки, о Џибрил да мангдала. О Мухаммед да мангдај Хатиджа. Сар со забележила пек историја сар со мангдај Хатиджа. Ние кером нема ке на мангда. Па и си не се предае тари Аиша да, меѓутим адвајне јавно манги па. Пренесенала пе дека и Хатиджа када мерела и нела шоваре што е панч берш преселинела, а додека Ресуле алейхи селам и неле вакири пинда берш. Ема кава берш када мерела ле срока, кој мерела ле се ромни, кој исламите на пенџардо сар година на туга, или о берш е тугакор. Значи казгот е пучен о берш е тугакор, он мака споменето ке кала дуј дженазе. Пало не са во известно време, о Ресуле алейхи селам женила пе вакери, на која само битно сар информацијата споменул пе дека пари Хатиджа, пало не са во известно време, ко берше тугакор женила пе вакери о Ресуле алейхи селам е дуито не ромнаја, кога лакоранафтано Суада раделаху анхума. Значи, ојтани фатички и дуито ромни таро Ресули алейхи селам. Кога спомнинела пе о живото о берш е тугакоро, нашти, а те нас спомнини дека мерела ле срокако, мерела ле сири ромни, о малте тириба почминела, емо Аллахи субхане ва таала вакерела ле се ушти емџа вакери ширино ислами вакери авријал. Тари мека. Масе ко шефал, пало деш берш ро пейгамберлуко таро посланство Ресуле алейхи селам, 620 година забележиме кој ислами, о Ресуле исклолах авријал тари мека те ширинел акавадин. Иако и не берш е тугакоро, иако и не малтетириме, дукавдо, мардо, акошло, о муслиманија, сепак о шириба е Аллахе сиро келами, о шириба е Аллахе сиро анаф, валяни те ширини пе авријал тари мекада.
Па јарда вакири соседно дис тари Мека, та не вакири дис тајф. Ушело Ресуле алейхиссалам која берш пирја малеа поланав Зейд бин ал-Харис, џана дуџе не вакири ко тајф те ширинен вакири ислами, те ширинен Аллахе сиро келами, те ширинен Аллахе сиро анаф ко свако калби, без разлика дали адва калбите но барвало, чороро, састои или насвало. Забележнала пек историја дека џандој ќе дија дис. Свако не со дикао Ресуле алейхиссалам друмалдан повикуњален ко ла илаха илаллах. Субханаллах. Најне касна викиња пурени, насвалени, састени, максимени повикуњален ваќе. Па ке да реслева кери ки дис тајф. Забележиме ки историја дека вакери бешлеа деш диве ем повикуњава кери ко ислам. Повикуњава кери ко верујба ко Аллах. За деш диве ширињапе ко тајф, којо Мухамед, сојо Мухамед, ем дека тано непријатели оленгоро. А велате рушино и вера сар со рушинела ки Мека. Пази не, пало деш диве. Кидена пе са остановникјата ро тајф. Са. Тикно, пуро, насвало, сабе не кидингепе. Кергева кири са шпалири тари лево ем тари десно страна. Еме Ресуле алейхиссалам вакири машкароленде на кела вакири мола вакири баренцар вакири, субханаллах. Баренцар те вакирите мајнен. Нако шеро, нако бедени. Оел Харис бранинела Ресуле алейхиссалам кобор со шај на нека дъри. Цело дис баренцар мајнге Мухамеде салаллаху алейхи ве селем. Забележиме и дури дека лесери тетивада чингелата ро провакири, крвариња буд вакири лесере те вакерав папуче, најлоне, сандале со пиравеле некоја два време вакири не сако рата вакири. Сад док вакири на успињете гаравел пе вакири палиек ограда. Палиек ограда. Када одморинге пе вакири. Пали одбор. Тега не напуштен када успињете гаравен пе авријалта ро тајф вакири. Беше паледеа оградак известно време, а джиленде и не вакири книвата род рака. Када леле душа, када одморингепе вакири хари, диклален вакири, те вакираф о газата од виноград. Алла и не трина мала, трини не. Алла трина мала вакири Ресуле алейхиссалам исто повикуњален вакири кој ислами претекувен ко тајф, меѓутоа мола када диклеле вакири туњан вакири Мухамед, вакири оја. Ем ту вакири дека туњан Аллахе сро посланико, пејкамбери, вакири оја. Абе вакири тутове вакири пејкамбери, вакири Мека џака парава вакири, о чаршафи тари кјаба вакири. Зар вакири о Аллах најне ника савере па одбириња баш ту вакири тоа пејкамбери? Торкала три намала вакири, дуи не па прала. Акала тарола дуи прала вакири, акава виноград, акала грози, акала дракава кири со тани нива дракенгири лозница, тано јектор акала прала. Кеда диклеле вакири дека мардој. Мудардој о Мухамед салаллаху алейхи ве селем вакири, белоле се хари саржал. Меѓутоа му инатина му клале офте джал джилесте, па викиња пире слуга вакири, али сорнафтано адас. Терно чаво, ковајки канделање вакири, колесро посет. Имка вакиреле се, адас, джа вакири ингар вакири, кала драка вакири, дали манушенге вакири адари. А вело адас, джико Ресуле алейхиссалам. Ика вакиреле се, ле, о Ресуле алейхиссалам, лела кала драка, чивела кому имка вакирел, Бисмиллахи. Када диклале адас, вакаво тикно чаво, вакирела миро народо вакири, савко нешто на вакирела вакири, када хала вакири нешто. Почеле Ресуле алейхиссалам, ако тарињан ту вакири, вакири мењум вакири тари Нинива, јек област, или тоа крави јек Тангаф, Нинива. О Ресуле алейхиссалам ка вакирел, а туа ве вакири таро тан вакири таро Юнузи алейхиссалам. Вакирела менјум вакири крисчани вакири,
ако тартуџа неа вакери баш о Јунузи вакери. О Јунузи бин Матеј. Вакело Јунузи тано вакери миро прал вакери. Сартиро прал. Вакерела оја вакери. Тумаро пейкамбери о Јунузи вакери. Таме вакери аменјам прала. Ошто мела им вакери пейкамбери. Туњан вакери пейкамбери емлеља вакери акава чао вакери те гушинел, те чуминел вакери се вастале, се лепре, веле се ро чекаат, ле се ро шеро чумингја. Када диклеа кало дуи прала, дека ленгоро слуга вакери почињате мангел е Мухамеде викингеле. Вакери викене вакери сигате карумини вакери максаме каруминел вакери, те слуга каруминел. Викингеле палал. Пученале солотке вакери есав ко чумива галева те кере вакери кале мануше вакери, те на десингјапе со кергјатоке. Вакерела хава совол. А кава мануш на не вакери пошукаро лестар вакери. А кавај мануш вакери сар миро пейкамбери вакери, о Јунузи вакери. А кавај вакери пейкамбери. Вакери нажбе вакери туда от руингету вакери да лела фенцар вакери. Наж вакери. Е вакери цидингеле. Лела пе вакери о Ресуле алейхи салам, тајлесиро амал о Зеид бин ел Харис, те упутинем пе вакери према и Мека напалат и упутинем пе. А вена вакери кој ектан, када вена вакери джи која да вај ектан палонаф нахла, а те вакери бешена вакери харит одморинен. Додека о Ресуле алейхи салам, која кава тан одморинела Аллахе серела фенца, тоест читиндој Кур'ани, емо пуштенела подморинела. Вакава тан десенела пек шу животи. Аја, ква мате бистрава, када но буд битно акава, иначе ка бистрави, неле? Када напуштинја Ресуле али срам о Таиф, када напуштинја, када парваргеле да вакраб здрака, друмалдан вакеро Ресуле али срам вакеру путинја пе према и Мека. А те десенела пек шу интересно случај, ка бистрави, нела, а буш интересно фактите на ова. O Allahi subhanahu wa ta'ala dikela дека Ресул али сам тано мардо, мудардо, растужиметано, растужиме нас себе писо маргеле, растужиме со никој на прифатиња од дини, никој на прифатиња паќе бу про Allahi subhanahu wa ta'ala. Ем коса акава, o Allahi бичарела Джибриле алейхи салам. Бичарела Джибриле алейхи салам и вакелала со Мухаммед. O Allahi бичарелам. Тоба вестенафтот. Наредин манге само вакери, ем вакери мерешинава вакери цело дис тајф те превртинавла. Ту нишенав сај становникон. Во Ресуле алейхи салам вакерал на мангава дава Джибрил вакери. Ако вакери веќе требела нешто те родава таро Аллахи, те циделе кале манушем вакери таро ширки. Ем танеле вакери ко Ислами, тоест ко право дини, ко право паќава ко Аллах. О исламска улема, вакерена, ко бори не баро мангипа, Ресуле алейхи салам према кава дини, за разлика вакери лесери омразете вакрав мариба, малте тириба, апсолутно на интересирингалја дава. Бути неле се битно, о умети те паќал ко Аллахи субханаху ва таала. Ем вакерјан на мангава турништине. А те нарединели не забележиме дека не дуј брегија, кота е в обкружимета на дуе брегонца, дуе планиненсар, јегета на Ебул Кубаис, емо дујтата на Ел Анхар. Те вакерелине оја уништен од Джибрил алейхи салам пире пакенца калели некла дуј планине, ем ка фрделине на пролендем, цело комплетно тајфтан уништиме. Ама на, во Ресуле алейхи салам родингја, таро Аллахи ту путинилен, те засврстинилен. Ема вдивио тајф, та едно познато машкаро учењакија, ем познато дано ко ислами. Субханаллах. Или најме напала, откако напушнело тајф во Ресуле алейхи салам, тајлесиро амал Харис, кеда вена вакири джек долина, джекојек област полуанаф нахла, десенела пе некобор случки. Во Ресуле алейхи салам одморинела пе, читиндој Кур'ани. Читиндој Аллахе сере субханаху ва таала Аллафија изговорен дој. Додека ов читинела,
о Аллахи субхане ва таала бичарела групата роджинија. Групата роджинија кој те шунена саровчити нела. Одоборкава кери ки динга педеа група джинја джилесе кој те вакери дури машкарпесте вакерге само прекрасно говорите на вакери акава. Кеда шунге вакери геле вакери компумаре по главаторјата роджинија вакерге а мен шунгам нешто вакери бут шужо. Шунгаме девлесерио објава. Сарсојне вакери објавиме вакери слично вакери мусаседа вакери. Водушевингјама мен вакета родава. Ема мен прифатинаја вакери това вакери муслимани. Се вепе кава Аллахи субхане ва таала објавинала Мухамеде салаллаху дуј аетија, тоест дуј поглавите во крај или дуј аетија, а давајте нако тарекја слуша крила пелафи ке сурето Елена Хакав ке сурето Джин. Када вакери мангета на објавиме дека неко борџинија вакери прислушкуинге фрдинге кан башо читиба. Вакерге чачутнесе о Кур'ан ја мен шунгам вакери. Кова вакери ко право пут, ко право друмо вакери путинела мен. Ја мен вакери верујнаја која дава. Ема мен вакери амаре господаре се никас нас матринајале равно. У исламска улема вакерина дека се вепија кава о Аллах субхане ва таала кана обавестинела Мухамеде алейхиссалам башо джинија. Невидлива створение, створимејтари јак, живине на аменца. Машкарленде си кричане, јаудие, атеистија, ама кана известинала мен дека и си ем муслиманија. А венчала, када какера лафи, не со путитаро свето меле конгоро, таро свето джиненгоро, тега иншала када повише информација таро джине, којтане, ем сојтане. Када и клило Ресуле алейхиссалам вакери таро тајф, када и клило о джине прифатинена о ислами, о Ресуле алейхиссалам пе малеја харисеја, значи упутинела пе на кори Мека. Меѓутим, када киџала ки Мека на некој те заштитинела ле, вакери по уштингја вакери јектаро познаникија едизјакере, лесоранавтано Мутам бин Ади вакергја укли вакери ки дева. Ту вакери каве манде вакери, ме вакери ка заштитинавто. Па кек прилика када дихале Ебу Джехел вакерела о Мутам. Туда ли улјан вакери муслимани вакери, нововерство сарсојне вакери о Мухамед вакери. Или не само по заштита. Вакери мен налилјум ника сири вакери вера. Али по заштита оја вакери. Манде вакери ка оле, мека вакери ка заштитинавле. Косакава, а кеа туга. Пазинен, мерала ле се ромни, мерала ле се рокако, хала даба, ко тајф, радосното на това сокана од джинја прифатинјана, кувела ки Мека, ема канал Аллахи субхане ва таала почастинела е Ресуле алейхиссалам ке шуже букјае. Соја почистинела ле, делотар улемава кина дека кавајта на вакерек гајрете дингјале Аллахи. Соја дингјале, почастинја о Аллах и Мухамеде алейхиссалам ке путуибаја, кога на не никасте забележиме, освен ко Мухамед алейхиссалам, а двајтано ки рат таро мирачи. Ки садија туга која се десинела пе Ресулесера салаллаху алейхи ве селем, о Аллахи почастинела ле. Почастинела Мухамеде салаллаху алейхи ве селем ке ракаја коте ние ке пејкамбер да не почастиме. Са со вакена делотар улема, а кава и нео гајрети кова Аллах и дингја Ресулесе салаллаху алейхи ве селем. Па забележнела пе, адија рат кој ислами викинела пе, рат е мираджесири или пенџардо палуанаф Исраел мирач. Јек диве, бешело Ресуле алейхиссалам, ема вела ле се ко зијарети, а вела ле се ки посета од Џибрил алейхиссалам, али пеја пиравела вакери јекеја халица. Делотар улема пенена дека најне грас, најне да камила, најне дева, Аллах и најшукарџанела со ине.
O anafitano e kale ya halicakoro burak. Anela леко Ресуле алейхи салам ем вакерело Аллах им ангела те ваздилту те анилту попаше вакери джипесте. Ем вакери дека акава бурако, акја ја халица инела светлосно брзина. Па јерда вакери тари Мека ингарѓај Ресуле алейхи салам вакери ко Бейтул Магдус или потачно ко Кудусу Шериф, ко Јерусалим, ки Палестина ингарѓале. Ко харамите Ресулеймани ки Меџидул Акса. А вело Ресуле алейхи салам пандела вакери буракова кери ко јектаро кала халке кола ине аврелтари џамија ем куела Андре ко хареми. Када куела Андре вакери редимејта не сао пејкамберија Аллаху екбер. Ема џарена вакеру Мухамед салаллаху алейхи ве селем те водинилен, те предводинилен вакери ко намаси. Амаро Ресуле алейхи салам и кула имами сај пејкамберенке. Кера завршинге вакери о намази џала вакери е Џибриле алейхи салам ко прво небесно кати. Када ресела вакери ко прво небесно кати вакери адаритано вакери о Адеми алейхи салам. Делале селами о Адеми алейхи салам иринело селами. Емо Адеми вакери потврдинела о пејкамберлыко. Потврдинела о посланството на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Лелале од Џибрил алейхи салам е Мухамеде алейхи салам ем родена и зани таро стражаря таро дујто небесно катите кој макери ко дујто небесно кати. Кеда кувена. Ко дујто небесно катите на вакери о Јахја алейхи салам од чавотаро Зекеријата о Иса алейхи салам. Дена песелами машкаро песте емо Зекерија тоа емо Јахја, емо Иса алейхи салам потврдинена о посланството на Мухамед алейхи салам. Џана ко трито небесно кати. Ко трито небесно катите на вакеро Јусуф алейхи салам кова исто дена песелами ем потврдинела вакери лесеро посланство. Кеда вена вакери ко штарто небесно кати, ако штарто кој иде? Манушкова со родињата сретнини пе мелеком мерибасере, со мелеку маут, адватано Идризе алейхи салам. Дена песелами е Ресуле алейхи салам емо Идризи потврдинело пејкамберлыко таро Мухамед алейхи салам. Кеда џана вакери ко панчто небесно кати, адаритано вакери о Харуни, кеда геле вакери ко шофто, адаритано Муса алейхи салам. Дена песелами или нено селами ем потврдинела о Муса посланство таро Мухамед алейхи салам. Кеда напуштињале о Мухамед е Муса пуштињате ровел. Кеда пучлеле со се ровева кери Муса, ка вакерал асарте на ровав. Кеда о народо е кале пејкамбересеро, тоа е Мухамедесеро алейхи салам, кеда лесеро народо, лесеро умети ка ова кери побут ко џенети, него со ова кери мирумети. Аллаху акбар. Таро шофто вакери, родена и зне таро стражарија вакери таро небесна кати вакери, ем кувена кој ефтато небесно кати, кеда дари вакери о Ибраими алейхи салам. Емо Џибрил алейхи салам ваздигај Мухамеде упредеро ефта небесно кати. Кеда леџи колва коначно кат или коначно перде, пенџардосар сидрилту мунтеха. Ема те вакери ачоло Мухамед алейхи салам, ема тетано вакери јадава, со вакена делотар улема, о последно станица, ко те и не ваздимео Ресуле алейхи салам побут него вакери со и не вакери од Џибрил алейхи салам ваздиме. И се некова преде коле ко те намагату бацинале на кана, пошто искрено ако кергјум лафи комплетно таро мираџи ка требаманге егџи ко дуј дерсија, инчала ки не сави наредно прилика, ко објасна комплетно деталија. Значи таро почетак, џики и крајка
паѓава дека јекџико дуј дерсе каовен, ама кога кава серијали намагавате на шала буд време, пошто и сема буд керел пелафетаро живото Мухамед ﷺ, а јарда те спомнина само делотаро мираџитано доворно, ама ки не сави прилика, иншаллах лако могу учинела меѓу па комплетно случка, комплетно патешествие ка спомнинали таро Ресуле алейхиссалам. Када велаџико сидрето мунтехаџико последно перде вакери, а два и не о моменти, а два и не о танкоте, и не најпаше о Ресуле алейхиссалам, тај о Мухамед алейхиссалам. А два и не о најпаше. Ако некој спомнињату мен да ќе сави состојбено пекамбер алейхиссалам, дали неко суно, дали неко јаве, или ко суно, или телесно, о побаро дело, таро улемава кена дека о мираџи и не ки телесно форма. И ја менењам доруџете па ќе кокава, сар со принеси меменге таро улема. А не лалео Аллах, најпаше джипесте. Јек предај вакирела машкаро Аллах тај о Ресуле алейхиссалам и не ефта перде, сабе перде, сабе преграде Аллах сепак знаеш каѓа нела. Меѓутоа ми си предај хадисе ка се вакен дека не дуј лактија. Кобор тачно, Аллаху алем. Меѓутоа дека и не паше, најпаше и не. Дали о Ресуле алейхиссалам дикла Аллахе? На диклале. Дали шунгјале? Оја шунгјале. И семе бут аргументи кој те вакерна када пошле Ресуле алейхиссалам дали диклане Аллаху вакерна на диклумле. Ама дека шуњумле. И едва ли лапе дело ки Марија кида која хесунова џема дека о Ресуле алейхиссалам кергјалафе Аллахе, ама дека диклале на диклале. Јавен кој ставија човаја, Аллах сепак субхану тала најшука џанела, меѓутим сар со и принесиме, ама им им дуруџија ваѓате принесина. Ушел Аллахи субхану тала кога кава моменти нарединела Ресуле алейхиссалам јек наредба кој тега керела туем тиру умети декларирама кери пинда вахтија намази. Аллаху екбар. А мен џанај дека џитега не само дуј вахтија. Сабах или делотаро акшамите вакера. Када веќе задинело кам. Ама канава келаре се пинда вахтија. О Ресуле алейхиссалам лелака ја наредба, лелака ва манети. Емте мукелпе кана нателе таро Ибрахими када била џико шофто џико Муса алейхиссалам, Муса алейхиссалам саро Муса, пучелале вакерла о Мухамед со наредињето ке тиро господари. Кава керел миро господари наредиња манге вакери пинда вахтија намази манге тај мири уметесе. Кава керел на тиро умети вакери Мухамед на не те издржинел пинда вахтија. Со се ни миро умети вакери на издржинја. Аллаху екбар. Џа вакерем замолин вакери. Те намалинел туке. Пази на кај шужоје депи. О Ресуле алейхиссалам на вакери онма ојка ме кана каџав, него забележиме ки предаде кај иринѓа пошеро на коро Џибрил, ем родинја са ришаретите вакереле се нешто дека шајте џал. Ем од Џибрил алейхиссалам керјале си шарети фатичко добнијалес. Ем забележинала пе дека акава друмо Муса, Аллах Муса и не ефтаџиков то пути, сепак Аллах најшо каѓа, ема јала ко свако џајбе, о Аллахи субхане тала намалинјале се о намази са док на лова кириџико панџ вахтија. Па када бакирјало Муса алейхиссалам, аквада ид бут Мухамед. Џа замоли нека намалинел ке панџ да вахтија. О Ресули алейхиссалам саллаллаху алейхи веселем вакирја на вакири Муса. Ме вакири ла џава те пучавише Аллах. Таро пинда ко панч на малинја. Ме вакири ла џава. По Аллахи субхану ва таала ка вакерел о Мухамед. Свако јек намази тири уметесрута но манде вакири деш. Паленгере панчтане повторно мире пинда. Аллахи те субхану те смилуинел про Ресуле алейхиссалам. Кој олеснување а в две паро панчте кере. А камоли па пинда. Дова ко Аллахи субхану ва таала тараква насихатите деламе не само хикметите, деламе мудрост, деламе те чола ми комаро калби, те чол ке мари чипем те принесина ке вера кана те принесина ка вачачи па оберше туга коро о мираџи
Те спомниналенге сар оджине прифатинге ислами, сар шунге Курани, сар водушевинге пе субханаллах. Дужна е маквама нети телатало Ресули сам те ширина о животот аро пекамбер алейхиссалам. Надинама ки не сави прилика на какава серијали, а мандаринама ки не сави прилика детално ка преработина мираджи и калиндој размислиба фактија разилазување машкурелема со секава серијалите намениме само баш у Мухамед алейхиссалам ролесро живото, а од деталите на мираджи емом не саве несогласице или недоразбирене, и джалака му каленки не сави јавер прилика. Родавата ро Аллахите ракелтуна. Родавата ро Аллахите деламен адаба со еменге хаири, а те си деламен дар адаба со и шерри. Сак калбестар. Саби лестар. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.